हो चिज हो स्रोत साधन हो ठिकोपट्टि स्रोत साधन हो पुँजी चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन चौकी पास्पेख इंता उगका बिंता तस्को तौर चाहिँ समस्या दो उके मध्येले वो बजेट हो मौद्रिक नीति गुली आसेना त्यो का संबोधन ये हो या मरो अजन सरकार नापजिबी छलफल ना चाहते कि तो मजला साना तथा मजला व्यवसाय अथवा लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय पिन्ता चाहिँ अझ न फक्को ग्वालियामा प्याकेज त हेमानी मकसद चाहिँ अझ न नियमित रूपमा नासा अर्थतन्त्र चाहिँ बाम लाउली चलाइरहेको चाहिँ जिमसँग परिकल्पना चाहिँ सरकारी चौपी सरकारी स्तरीय संयन्त्र चौपीसँग ठुली परिकल्पना या फया छौँ जुन त अनुभूति ज्या छौँ म नियमित रूपमा ज्यामा चाहिँ दु फु चाउ चाहिँ याना छौँ तर यातायात यो असुविधाको कारण सामान मिमा हो सामान न्यामा हो कच्चा पदार्थ न्यामा हो ज्या चाहिँ भतिचा असहज परिस्थिति हुई छौँ अथवा साना थके दु पुँजी त परिचालनेना गैना या छुइना याहरू चाहिँ ज्याइना चाहन्छु तर आ चाहिँ एकदमै ल कोही थिएन नुङ्ला फार्पर्सनी उतका अवस्था भएर निजी क्षेत्र पासपे चाहिँ अथवा लकडाउन अवस्था प्यावन मजु अवस्था कोभिड प्रोटोकल यो अवस्था त्यसमा ज्या गैना ज्याहरू चाहिँ छलफल याना जिम्स छौ चाहिँ विभिन्न समुदाय पासपेचना व्यावसायिक पासपेचना कोभिड त गैना कोभिड नाप्न खाना चाहिँ गैना ज्याहरू चाहिँ जिम्स छौ निर्देशिका अथवा गाइडलाइन दिएको थो गाइडलाइन चुनाव जाए कि चाहिँ छु भति रात चाहिँ देफु तर थोनो पूर्ण रूप न मजिफु थथा व्यवसाय कथा थथा यो क्षेत्र चाहिँ फरक फरक जिफु तर न्यूनतम आधारभूत मापदण्ड चाहिँ ठोक उता चाहिँ थैना याबलाई चाहिँ छु कथा चाहिँ कोभिड नाप प्रतिकारात्मक क्षमता चाहिँ दै अले व्यवस्था न गए याहरू चाहिँ या पाए अथवा यस्तो नेपाल सरकार नाप्न दिन्छ थयो प्रोटोकल मेन्टेन या बोल्दा चैत्र 18-20 गते पाखेन चाहिँ दिन्छ जायना झन्डै झन्डै चैत्र मसान्तकै भित्र थो सफु पिक्नौका तर आथो थो सफुइता चाहिँ स्नान अवस्था हेर्न थो खनमरो एजिया चाहिँ आथो कोभिड प्रोटोकल यो कथा वेरुका कोभिड प्रोटोकल हुए छुरियो सरकार चौला मनाने जिम्सन थो कोभिड प्रोटोकल चाहिँ डिस्टेंस मेन्टेन या वजो गमको थपे मास्क दे गमको मेबेमा यो कोन्दनी के कि यो झिम जाइना जो था आसोम पेम सिवा जाया मजो डिस्टेंस मेन्टेन यो हिसाब अझ या चाहिँ थपे थपे खैता चाहिँ प्रचारात्मक हो प्रशिक्षण यानावन माले चाहिँ नेपाल सरकार नब सला बेका जनो तर वो लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय त्यसै याना जन्मा ज्याका वो थपिने छेज सेरोफेरे चोपी जगे सीमित ज्या चाहिँ ज्याना चौदो मेमे अनियमित दुरु जुल बेकरी जुल मेयो दैनिक उपभोगी सामान जाकी बजियो अझै जुल वो चाहिँ नियमित कथा चाहिँ ज्या चौन मेमे चाहिँ ज्या चौ खनबर नेपाल सरकार यो दृष्टिकोण सेवले चाहिँ लघु घरेलु तथा साना उद्योग यो त एड्रेस या गराउन खन्दा छ मरो गुली बजेट वाला गुली मौद्रिक नीति वाला मौद्रिक नीति गुलदाला बजेट गुलदाला वाले का तर स्टिमुलस पैकेज यहाँ से 50 अरब यो चाहिँ वो घोषणा जो का वो 50 अरब मगा आना 200 अरब यो खोइ छ 200 अरब न गाई मगा अब परिलक्षित कथा चाहिँ 300-400 अरब मतिनी मालिरे चाहिँ खोज्या छ तर वो स्टिमुलस पैकेज त न ठ्याक्क छैन यार चाहिँ नीति निर्माण चाहिँ भन्ने वन असलमा शान्तक अथवा सीमित अवधि तक तोके जो लिस्ट जो इम्ताजको इम्ताजको बिउहरू चाहिँ खोजिया छ वो गुपति गलत जाका हो उठ्न चाहिँ या मजो चाहिँ जो धारणा ख तो छलफल यो विषय निरन्तर हुन चाहन्छ अब मूलभूत रूपमा व्यवसाय त्यसमा ग्वालिएन चाहन्छु चाहिँ छला लकडाउन यो अनुशासन पाल्न हैन चाहिँ लकडाउन त हो गयो त मेरो चाहिँ थय ज्या व्यवस्थित याता चाहिँ थप्छ यामा ज्या झ्याका चाहन्छु आम्दानी मसा सरकार त राजस्व पुलमा चाहिँ फुला चाहन्छु गोकी 6 महिना 8 महिना 1 वर्ष न्या चाहिँ फोरकास्ट सेना तपति कर्यु राजस्व दर रेट चाहिँ आब्दैन बिदो वो थे तरपति खयमर चारसने असारमा सन्तय दौराने छिकिसन मिडिया सबसे पासपिन याद दजे अर्थमन्त्री का सरकारी कर्मचारी त तलब नकिवे त्यमन त
सिमसँग राजस्व जमाइना या खोइतैना धया धावले उद्यम व्यवसाय त्यसं फुक्स्यान थतप्नु गच्छ कथा चाहिँ राजस्व बुझाइना बियो तर सरकारी पक्ष उली याना बिलान धन्यवाद छ शब्द त कन तया गुली असंयमित सरकार दे चाहिँ सिक पाए विशेष कथा अथवा मूल खला अथवा जाइना ने अवसर चाहिँ फुस्तान बिमला अथवा लकडाउन शटडाउन हो निषेधाज्ञा तो खय मको थो उपाय मको एजा चाहिँ फुस्तान कोभिड प्रोटोकल यो निश्चित मापदण्ड देखा बिमला फुको व्यवसाय अलग अलग जिफो उके ना चाहिँ वो अनुगमन या मला वो यानाले अले फुकिस्तान जाया अवसर बिया स्टिमुलस पैकेज राहत पैकेज न्याउ दासन जनता फुक जनता इता खर्चे आफू पिंदा खर्चे आफू किसमा बिमला खर्चे आफू पिंदा खर्चे आफू को पिंदा बिमला वो याना चाहिँ थो कोभिड घनाए आज छ व्यवसाय व दैनिकी चलाया मल्ले चाहिँ फुकिस्तान प्रशिक्षित या मला तो सरकार वो ठीका चौमरो नेना चौमरो चाहिँ जिम्मा बनाएका औ साला खाला रूपमा चाहिँ 4 लाख सञ्चुने चाहिँ लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय दर्ता हुने बेला उके मध्येले झन्डै थो चैत्र 10 गते तको जिम्मा तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 2,70,000 ती जग्गा नियमित रूपमा सञ्चालन ज्या चाउँदो अथवा कोभिड वेदका 6 महिना झन्डै यो दौराने चाहिँ जिम्मा हिसाबमा 1 लाख 1.5 लाख सिवाय अब चाहिँ सञ्चालन हुने मकदि अझिया चाहिँ थुइता चाहिँ व्यवस्थित रूपमा हैन थुन्ता अत्यन्त टोटली 50,000 25,000 1 लाख पावे थुन्ता व्यवस्थित रूपमा न्याउने उयो न्याकिता सरकार स्टिमुलस पैकेज है मला ओले व्यवसाय वातावरण चाहिँ देखाबे होला उके मध्येले न नेपालले उत्पादन जो सामान चाहिँ सरकार न्याने बे होला उके निर्देशिका न तयार ज्या हुनु सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोगको निर्देशिका दिया उद्योग मन्त्रालयमा तयारै नताउदु तर वो गनाउन छलबले आवे छ मर मेड इन नेपाल यो कन्सेप्ट चाहिँ छ मलाई अले सरकार याकि चाहिँ मेबी पासपिसन मेबी जनता न न्याय सुरे आथो थो दयु चाहिँ थो आयो अवस्था थोनन चाहिँ खोलेजला आदे चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन या त अवसर बिमला अले नेपालले दिएको सामान चाहिँ सेवा चाहिँ न्यान बिमला कम से कम नि अथराइज क्यापिटल यो अधिकृत पुँजी चाहिँ 25% तक चाहिँ रिफाइनेन्सिङ या चाहिँ प्रोटोकल है मल्ले चाहिँ हस्तकला क्षेत्र युक्वेली चोट लागुडु तो हस्तकला क्षेत्र